Yalegaya estadía el mga nombrado como Pulis Kalawag desde Region 2, Region 3 y NCRPO na ciudad de Zamboanga. Total de 54 na más de 300 era pulis el yalega na Edwin Andrews Air Base a bordo na UNC-130 plane del Philippine Air Force desde Villamor Air Base. Después liga, hinay-hinay abay mga soldado ta asistiko ng mga pulis hasta abaha el mga de uniforme pulis, liabando di il mga galamiton. Asigun ko ng Regional Director del Police Regional Office ARMM, Chief Superintendent Ruben Teodor Sindak, ele personalmente ya espanta si porque 54 lang el yalega kanila. Immediately, we are just making some administrative processing dito. Maiksi lang dito ang mahaba dun sa Basilan. Ano mga proseso? Of course, yung head count, number 1, yung accounting of firearms nila, a little briefing on what will happen for the rest of the day, and then from here we will transport them to the pier, direct to be shipped to Basilan. Asigun pa konele, todo de este mga pulis el man-deploy sila na Lamitan City para kubri con el falta pulis de entero syudad. Since na-issuehan na sila ng order dito sa ProArm, ay yung mga hindi nakarating, sisimulan na namin silang bilangan for subsequent filing of absence without leave. Junto con el mga pulis, yalega también el di ilang mga armas ibala que debe asigun prepara ng mga tal emerhensya. Asigun kun Sindak, antes kanila man deploy na Lamitan, un serye mga medical examination el conduci anay sila con el mga pulis como el mga drug testing. Con el mga pulis ya imbiaya para Lamitan ese día, donde sila yamunta na barko del Philippine Navy desde el Naval Forces Western Mindanao, alina Magini Pier. Albert Luna, Dateline Zamboanga.